Bismillahirrahmanirrahim. Rabbimiz Allah ayta o'zining aziz kitobida u 119-oyatida قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. عبد الرحمن السعدي نسدي بيته قال الله ايتادي بيته مبينا لحال عباده يوم القيامة ومن الفائز منهم ومن الهالك ومن شقي ومن السعيد بيته. أي بيان قلاشوشا قيامت كرنده وزنن قلارنن حلارن دي بيته. Qullarning hallарын qaysining o'ngishga erishgan, qaysi ul halak bo'lgan deb aytdi. Qaysi ul shaqiy, qaysi ul sa'id. Ayye, bizning onamiz uning ishida bo'lganda bizning farishta kelib bizning o'zi yozib qo'ydi. Sa'id mol, shaqiy mol, nishasli mol, shasli mol, baxtli mol, baxtsizmi ekan yozib qo'ydi. Lekin hozir menga yozilib qo'ygan baxtsiz degan yozilib qo'ygan degan bir yo'q. Rasululloh aytdi: "I'malu fa kull muyassar" dedi. Ey amal qilg'iz dedi, yebishingiz dedi. Rasululloh bizning yo'ldan yebishingiz shu kitobga senga har bir mana shu sabablari yengillaytilar dedi. Narsa uchun borliqqa keldirding? Cennet için barlığa giderdenken, sen ettinken, men Allah bilen ko'rishasi bor, şu an azirlendinken, o indi Allah subhanahu wa ta'ala sana jengileyte sana tövbe işlerin, senin günahlarına keri qaytu, günahlarına mana şu bütün kılmav, следить за своими делами, словами, a'mal qulub, niyet, mana bu qalb amallarına. يوم ينفع الصادقين صدقهم دي بيته. أي من الشكرنا الصادقون الذين هم استقامت أعمالهم وأقوالهم ونياتهم على الصراط المستقيم. أي من عمل سوزداره نيات نشر الصراط المستقيم ده والهدى هدي قيوم من أبو طريق ده Naşı tur yolda devamlı ravişte bulgan alar özlerinin naşı yemişlerini tabırlar. Naşı halal etken naşı cennetin vaada eti Rabbimiz Allah. Qayda so'ng cennet deb so'rasalar senga. Qayda so'ng naşı ilg'alar ostan og'atirgan naşı anda vaqda etken mana shu yemishlar qo'ydasinglar deb aytsa, sen aytasan mana shu kitobga dirt. Mening qalbimga, sening qalbingga Alloh mana qalbingga ko'nglingga kiritgan kebak deb ayt. Sening qalbingga kiritgan kebak ona Alloh bor ekanini bilasan, sen ko'kda ekanini. Mana shu rasulni jibardi, mana shu kitobni jibardi. Kitobda eng birinchi ذلك الكتاب لا ريب فيه أي من دا برنشيك يقتدى هدى للمتقين دي أي بو طول يول دي أي بو من الش كتاب من الش تطاب لن يبشيات يشتي بيت من الش Allah'ın aparatına yoluna tilese diydi. Takva ilerinin hem in birinci sıfatı nerse diydi. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ diydi. Bilgayb. Sen kurmayan eyberge alar iman getirdiler diye. Senin başına kildi mi ol? Akıl bizning представляет ne представляет. Yok. Sen Allah aytdiken. Bunda birinde şek yok. Bu takvaylarının, müminlerinin yolu deydi. Sen tutun şuna şu bana şu birinci sıfatı seni اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ. Biz Allah'ını görmedik. Lakin Allah sağlık koydu. Resulü bizni görmedik. Lakin onun eseri kaldı. Onun izi kaldı. Sahabelerini görmedik. Lakin Allah'ın izi var. Her bir nese alametler var. Şu kitap var. Yebiş şu kitapka.
birinci sıfatı ellezine yu'minune bil gayb. Anasına namaz kildi, anasına zekatlar kildi, anasına şu kıyamet gününe ezilenler diye. Yuqinun ve hum bil ahireti hum yuqinun dedi. Ey arinde ahiretke yakin alarının ey şu günge alar ezilenler dedi. Amel kıllar ahiret günü için dedi. Haminde nişik bizning mana babaylar aytalar, kimning arabasına o'tirasan, shuni jırlaysan deylar. Shayban. Rabbimiz Allah ayta: "Ya eyyuhellezine amanu ittaqullaha ve kunu ma'as sadiqin" deb ayta. Ey iman keltirgan bandalar, Rasulning yo'lini tutgan bandalar deb ayta. Nasha amal qilg'as aning narsa u shariatda ayta. Narsa u mana shu buyuk islomda yebishiga shunga deb ayta ana amirlari bilan. Haminde qoldirg'iz mana shu Alloh degan ayiblarni ham mana shu ishgan amalingda, qoldirgan amalingda sen bo'l pravdivoy. Qalbing bilan, tiling bilan, bütün amalingda, bütün sening amanatingda la takhunulloha va rasul va takhunu amanatikum va antum ta'lamun deb ayta. Ey xiyonat etmagiz o'zingizni, rasulni, Allohni hamma rasulni deb ayta. Haminde mana shu bizning har bir narsa bo'lgan tanimizda ko'zlar bo'lsinmi, quloqlar bo'lsinmi, qalb, aql bo'lsinmi, amanat. U bizga bergan amanat, bizning bergan mol bo'lsin, bizga bergan xotin, bizga bergan bolalar bo'lsinmi, u bizning amanat. Amanat. Ham nik amanat deb aytamanda shunga ko'ra u Nahl surasida ayta: "Vallohu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an" deb ayta. Ey Alloh qaysisi sizning anilaringizning ishidan chiqardig'i deb ayta, qaysisida siz bir narsa bilmaydiringiz deb ayta. Lekin mana shu g'ilmni olgan narsa berdi, shukr etilgan narsani berdi sen va ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun deb ayta. Ey shukr etilishun sen berdi mana shu quloq, sen berdi shunda ko'zlar, aql berdi, qalb berdi senga mana shu sen Alloh qarabona yo'l topar uchun, Rasulullohning yo'lini saylar uchun. Ham men endi oldag'i ishlovda endi aytdik biz Allah subhanahu wa ta'ala Rasuli sallallahu aleyhi ve sellem aytdi: "Va iyyakum vel kezib" dedi. Ey saqlanыңыз diye aldadan dedi. Har bir amalda da, niyatda mesela sen namaz o'qiy kishi, lekin niyatında endi kishi ko'rsin uchun. Munofiqlarning sifati nindi sifat? Ve iza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa deb aytdi. Va la yadhkuruna Alloha illa qalila. Biz yaraqlaniradi shu sifatlardan. Birakda ertangi namozlarda. Ularning sifatlari nindi? Yukhadi'una Allah va huwa khadi'uhum. Va iza qamu ila salati ay qo'shan ular namozga turganda, ularning hali nindi namozga turganda munofiqlarning qamu kusala. Avralarga turwa. Avrayıp kanıtırlar. Kusala. Haminde turullarının sebepleri indiyanın nerse etelalarının namaza barga, meşritte okurgan cemaat bilen yura'unen nas. Ey alar kişileri korusunlar için. Kişi işitsin için. Kişi menen şulay fulan şulay deyip eytsin için. Namaz okuy deyip. Yura'unen nase. Ve le yezkurun Allah'a illa qalila. Ey alar namazdan sonra zikir iteler. Amellerinde zikir iteler. Allah'ın nimetlerin iske düşürürler. Allah'a koytalar ez deyip eyte. Şu an kralı münafiqnin sıfatı alarda. Haminde mana shu kezib, mana shu aldovdan endi saqlanırga deyish kishi. Lekin bütün işraqda da kezib o aldov bo'lib chiqlanmay. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam narsa deb aytdi. Ey anan kila rivoyatinde o kezzab aytib yozilmay fil harb va islah bayna nas
وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem нәрсе әйтте? Үш әйбердә ди Аллаһка шуланмый диде. Нәрсә ул үш әйбер? Ул сугышуда. Әй мөэминнәр нәрсәше Аллаһның әүлияләре, әүлия ул бел әүлия ул Аллаһның иман китергән тақва булган ияләре. Суфилар сөйләгән әүлияләр түгел кабердәге. Юк. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون دي بيت رب وزالله كل مؤمن تقي لله ولي شنو بال كل مؤمن تقي لله ولي أي حرب مؤمن تقوى بغان وإن الله نون الولي يونس رسنا قرأ إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون أي أولياء الله Allah'ın أولياءları bir nindi korku bulmasalar to'shta bo'yib beriydi. Ay o'lganda, nashu o'lganda qabrda so'ralsa, qiyomat kunida walahum yahzanun, ay ular boshulmaslar, to'shtani потеряли из этой дуньи. Ularning sifati nindi? Allazina amanu va kanu yattaqun. Ay awliya Allohi, Allohning awliyalari, ular iymon keltirgan ham taqvo bo'lganlar. Tamam da. Hem indi mana shu avliyalari, Allohning avliyalari, shaytonning avliyalari bilan, shaytonning partiyalari bilan, shaytonning mana shu firqalari bilan so'shqanda harb vaqtida mana shu Allohning dinin ko'targanda aldov yaraydi dedi. Mana shu indi misal masalan eng birinchi mu'minlar bilan müşriklərinin soğuşu, mana şu şeytanların avliyaları bilan qarşı soğuşqan indi soğuş ol Bədir soğuşı. Hem Bədir soğuşı indi Bədir degan quyi şu tirada bu. Qaşan indi Mədinəyə getdilər, hicra qılarlar. Hem indi mana şu Mədinə bilan Məkkə arasında mana şu soğuş bular. Hem mana manda indi Ali radhiyallahu anhu bilan Ali radhiyallahu anhu bilan bir müşrik çığa. Adin bizning tilda. Birga bir chiqalar. Ali radhiyallahu anhu aytdi, narsa deb aytanga, men de iki kishi bilan so'shga chiqmadim deb aytdi. İki kishi bilan so'shga chiqmadim deb aytdi. Tigi müşrik ortga burilgach, aning qilich bilan aning o'tira. Dürüstlükte bunun haklılığı var. Ali bir kişi bilen soğuşla, iki kişi bilen soğuşlar için çıkmadı. Bir kişi bilen bir. Lakin indi bu mana şu söz narsa işlediğinin ol ortuna burildi. Şulay yok indi bir sahabe ama ise indi men dersde aldık biz Şeyh Raslan bilen hafizahullah dersde aldık mana şu indi o'zining askarin düşmanga kelganda, mana bu bir kunni kela turambular, kela. Masalan, panshanba kunni kela. Ham endi u ko'ra askari kelgan, azirlanib qo'ygan manda iblarning aning protivniga ko'ra, dushmani ko'ra ana shu kunni u kelib qo'ydi, qurollarini qo'ydi. Hozir ikkinchi kunni u napadaydi, shu kunni, ishlayotgan kunni endi so'g'ish bo'lar. Нәрсә эшләтергән була менә шу гаскәрнең главары инде менә шу хөкемдәре кичкене алып китеп кичкене кире артка борылып икенче көнне иртәсен тагын шундый каравышта шул урынга шуның кырыена баса торган булган. Ни өчен? Чөнки kişi uylasın için, düşmanlar uylasın için mana bu tağın bir gasker keldi. Nasıl için mana şu qalblarına ru'b, mana şu qorquvni solar için alar için. Qorquvni solar için tünün şöp ketib, tağın bir taqbirtiga, tağın bir türküm keldi deb interişin. Şulay yo'q, Allahu şuga kirmi, narsa ul islah beynen nas.
Mesela sen әйтәсең, iki kişi arasında sen aralarını duslaştırasın kile. Sen selam etti ol sana diye әйтәсең. Sen turda evet orunda uyda öyle yol diye әйтәсең. Şulay ittirip sen duslaştırasın. Hatta ol әйтмәсә дә, lakin biz әйтәбез тәхиятта Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin diye әйтәсең. Әйме? Менә шушы дуада Расулыбыз әйтте, сәлам әйтте bu вакытта дип әйтә. Мөэмин кеше бөтен мөэмингә күкләрдәге, җирдәге булган мөэмингә сәлам әйтте дип әйтә. Син үзең дә белмисең, ләкин син сәлам әйттең үзеңнең күрәсе килмәгән, ләкин күрәсе килмәгән дигән әйберне ишетә, андый бер булат иш түгел. Мөэминне син әйтмәсәң дә үзең һәрберсен телләп әйтмәсәң дә, эй фулан шуңа сәлам әйтәм дигәнмәсәң дә, ләкин син менә шушы дуа астында әйттең, бөтен мөэминнәр дә керде монда. Һәм инде мөэмин кеше ул яхшы уйда була тиеш үзенең братында. Шул синдә яхшы уйда, шулай дип син алдап нәрсә өчен, нинди әҗел? Менә шушы ислах, менә шушы син, менә шушы дуслаштыру. Чөнки кафир, шайтан, әһле бид'a, бид'ат әһле нәрсә тели? Ул тели фурқаны, тели төркемнәрне, тели менә шушы ифтирак. Раббы әйтә, ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات وأولئك هم الظالمون. Ey ул булмагас шуны фиркаларга бүленгәннәр, кемнәр кебек ди фиркаларга бүленгәннәр, менә шушы партияларга бүленгәннәр кебек булмагас дип әйтә. Кайшаларга бәйинат килде, кайшаларга Расул килде, кайшаларга Кур'ан килде. Тотыныгыз ябышырга хаклыкка. Алар кебек булмагыз дип әйтә. Шуңа күрә вa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu дип әйтә Раббыбыз Аллаһ. Менә шушы Аллаһның арканына ябышыгыз дип әйтә. Jami'an, барыгыз да бергә, wa la tafarraqu дип әйтә. Ул инде фиркаларга бүленмәгез дип әйтә. Һәм инде өченче инде адашуга кермәй, ул менә шушы ир кешенең хатынына әйткән сүзләре. Хатын кызны инде ул белергә тиеш кеше, мин инде алдагы ниләрдә яздырдык. Хатын кызны белергә тиеш. Ул белергә тиеш, ул балаларның әнисе. Без ир кеше андый авыру, андый проблем юк аның. Нисаукум харсун лакум фату харсакум анна шиктум. Ул самес. Ул Rajul o'zining egenine basуына менә шушы игенен чәчә, бите китте. Аллаһтан дуа кыла, Аллаһтан бу нияте белән Аллаһка якынаюны тели, Аллаһтан шәһватын баса, күзләрен басыра тели, менә шушы шәһватын үтәп үзенең хатыны белән. Һәм инде менә шушы бала бер Аллаһка гына ибадат кыла торган, Аллаһның халкын бозмый торган балалардан буларга тели. Шушыны тәрбияли, шушыны Аллаһның юлында, Аллаһның әүлияләреннән булсын дип тели. Һәм инде нинди нәрсә генә булса да, инде менә шушы нәрсә генә ниндидер без әйттек, ул Ниса сүрәсенең башында килә. فإن كرهتموهن شيئا فإن عسى أن شيئا تكرهوا нәрсә дип әйтә Раббыбыз Аллаһ. Нәрсәдер булса, адам баласы үзенең хатынында ниндидер кимчелек тапты икән, ул дөреслектә анда инде وعاشروهن بالمعروف, аларга яхшы муамаләттә булыгыз дип әйтә. Һәм инде فإن كرهتموهن, нәрсәдер сез дөньяви яктан нинди нәрсәдер ошатмадыгыз икән, فعسى أن تكرهوا شيئا, менә шушы нәрсәне яратмауда дөреслектә ди ويجعل الله فيه خيرا كثيرا, шуны хәйрлекне салган булыр дип әйтә. Ләкин әйтәсең телең белән, син шундый матур, син шундый сыйфатлар белән әйтәсең, матур сыйфатлар белән әйтәсең, мин сине яратам дип әйтәсең. Валлаһи ул хаклы, ләкин син менә шушы Аллаһның калбен, менә шушы синең балаң әнисе белән үсте.
Яисә балаң әтисе белән тәрбияләнде. Бала әтисе белән, әнисе белән тәрбияләнү өчен син шундый әйберләр шәригатьтә килде. Ләкин бу алдаулар күп булырга тиеш түгел. Алимнарның сүзе бу күп булырга тиеш түгел. Кабат итәргә тиеш түгел. Ул юк. Ул әхьянан, ул кайвакыт син эшләйсең шуларны. Син менә шушы ниндидер синең җеп өзелде, калбың ниндидер җеп сөяз өзелде үзенең хатының белән. Син шуны төзәргә телисең. Бүләк биреп, синең менә шушы матур сүзләр әйтәсең. Һәм инде асылда, әгәр дә кеше уйласа, менә шушы бөтен булган менә шу күп хатыннардан, менә бу дөньяны тулган хатын-кызлар күбрәк ирләрдән менә шушы хатынны бирде. Аңа шушы хатынны бирде, сиңа шушы хатынны бирде, хәләл итте. Һәм инде ул иң хәерле хатын сиңа. Иң хәерле хатын. Аллаһның аның гүзәллеген, аның менә шу күркәмлеген, аның менә шу матурлыгын күрәсең, күбрәк күрәсең килсә, күбрәк төшер күзеңә аска. Хәләл, харам булган хатыннарга карама. Менә шунда бул күрәсең син үзеңнең хатынның гүзәллеген. Әгәр дә инде кирсенчә син эзләсәң, яисә күз төшерсәң үзеңнең хатыныңа, синең гаиләңә дә шулай бүтән ир кеше күз төшерәчәк. Әл-җәза мин җинсил амал дигән бар. Нинди амал кылса, шулай кайтара. Бу дөньяда да, ахирәттә дә кайтара. Бу дөньяда да күрсәтә, алай эшә ярамый икәнен. Яисә яхшы амалдан кайта ул. Шулай ук. Әгәр дә кеше яхшы муамәләттә була икән, үзенең әтисенә, әнисенә, Раббыбыз Лукман сурасында әйтә: "Ва ин җаһадака ала ан тушрика би ма лайса лака бихи илмун фала тути'хума", дип әйтә. Әгәр дә сине чакыралар икән ди, Раббыбыз үзенең хакын менә бу бозганда ди, ширк кылга чакыралар икән дип әйтә. Фала тути'хума дип әйтә. Аларга буйсынма дип әйтә, әтиянигә буйсынма монда дип әйтә. Ләкин وصاحبهما في الدنيا معروفة дип әйтә. Аларның иптәше бул, дөньяда яхшы мөнәсәбәттә бул дип әйтә. Ширк булсалар да дип әйтә. Мөшрик булсалар да алардан ярак булмайсың син. Ул синең әтиең, ул синең әниең, бу синең сәбәбең, син барлыкка килгәнең. Шуңа күрә бу инде алдауның менә шушы истисна, ниндидер исключение бар монда, исключение. Ләкин бу алдаулар күп була тиеш түгел. Монда инде маслаха, монда инде син төзәтәсең менә шушы ниндидер кимчелекләр булды, син шуны төзәтәсең килә шуның белән. Һәм инде Аллаһ Субханаһу ва Тааляның динен тотсын, бу мөмин кеше аңласын шушы. Валлаһи, бу китап иң хәерле китап. Кеше белсә, ничек Ибн Каййимнар әйтә, бер нәрсә белән дә мәшгуль булмас иде дип әйтә. Бу китап белән генә мәшгуль булыр иде дип әйтә. Ләкин безгә кирәк гарәп телен белергә, гарәп телен аңларга, укырга, матур итеп, шуның белән ябышырга шушы Куранга. Һәм инде ничек Ибн Таймия әйтте, рахимаһулла, моны ятлап амал кылмаган кеше, мәгънәләрне төшенмәгән кеше, ул ди, лейса сахиб дин, лейса сахиб илм диде. Ул гыйлемнең иптәше түгел диде. Ул диннең тотучысы түгел диде, исламның тотучысы түгел диде. Хәтта ул ятласын ди, ләкин ул мәгънәсенә төшенмәде. Мәгънәләренә төшенмәде. Артына иярмәде шушы Куранның. Инде ул ди, Куранның әһле түгел диде. Субханакаллаһу бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллахи вассалату вассаламу аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ва ман ихтада бихудаху, амма ба'д. Һәм инде без бүген көндә күрәбез, һәрбер
Adem balasının hatta o kafir yani namaz okumayı İslam dinini mümkün tutar İslam dinin Müslüman dibeytedir belki ise kafirin de Kurasın anın nidir sıfatları var. Nidir sıfatları var koysa o şuşa ahlak naşuşa özünün mana o anın tutuluşu yaxşı sıfatları var. Hem indi her bir yaxşı bulgan sıfat dibeyteler alimler ol meşhur rasullerinin bu jirde jibergen rasuller şularının yemişi alarının mana şuşa kalgan hulukından mana şuşa rasullerimizlerini terbiyelengen Allah subhanahu wa ta'ala alarını jibergen alarını en yaxşı adam balaları alar Resulullah peygamberler hem şularının şuna göre Resulümüz aytti sallallahu aleyhi ve sellem innema bu'istu li utemmime mekarimel ahlak dedi. Min jiberildim dedi. Ne için? Li utemmime ay tamam ravuşta bulsun için dedi. Ay yanı kerim bulgan ahlak bilen kelmedim dedi. Li utemmime ay tamam ravuşta itir için dedi şuna göre. Hem münasuşa mekarimel ahlakka kireyinde o kişi hoşan ol özün şuşa yolda indi şuşa dünyada ol mena şuşa Allah'ın özün böyle ibadet için barlığa getirgenen ol istiqame ol tili bilen eyta haminde eli bilen eyta Rabbuna Allah dibeyta ey Rabbim benim Allah dibeyta benim rızıklandırışı Allah dibeyta benim bana yazıp koydu ecelimni yazıp koydu Allah beni barlığa getirdi Allah rızıklandırışı Allah şu benim Allah ibadette haklı bulgan ilah dip eyta benim kalbime salıp koydu Allah o kökte hem de Resullerini jiberdi kitap indi ben şuna ışandım dip hem mena şuşa şöyle ol gafu itabla وقل لعبادي الذين وقل لعبادي يقول التي هي أحسن دبيته أي benim kullarıma ayet dibeyte yaxşı söz bilen etsinler dibeyte bizden çiğeyteler taş bilen atsalar aş bilen koytar deyip o bilen şu hadislerden ayetlerden gila o her bir nese mina o yaşlılıkka indi tura makaller o aslında naşr Rasuller nese bilen kildi şu kitaplar mana şuşalarının jimişi lakin indi Müslümanga nerse vacip olup tura indi vacip tola anın indi amellerinin kabulunun şartı indi iki şart ol ihlas hem mutabaa ihlas sen özünün kalbin bilen niyetin bilen tileysen Allah'ın cennetin Allah'ın mengile cehenneminden korkab koşarsın Allah'ın rahmetine anın ümitlenesin anın ki rahmetine hem amelinde qarıysan amelinde koysunda Resulümüz buldu şunu tutasın şunda yebiştin sen şunda yebiştin eğer de indi böyle turup şu amelini kılsan koytmasan mana bu so'rov bermasan o'zingga bu ravishda ishladimi qildimi Rasulimiz deganni qilmasa odam bolasi
Ул нинди аят каләгә? Ул Касас сүрәсендә килә ул. فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُم дип әйтә. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ дип әйтә. Әгәр дә сиңа җавап бирмәсләр дип әйтә. Расул безгә әйтә, сиңа җавап бирмәсләр. Монда җавап бирү, аңа иярү. فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ бел дип әйтә. أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُم. Алар ияргәннәр үзләренең һавалары артыннан дип әйтә. Һава инде ул билгеле, ул кайсына безнең нәфсебез тарта, шуны кылу ул һава. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ дип әйтә. Анан да адашканрак кеше юк дип әйтә. Аллаһ Субханаһу ва Тааля залим кылганнарны туры юлдан апармый. Һәм шушы Расулыбыз нәрсә дип әйтте? Безгә әйтеп китте Ибн Масудтан килә. Радиллаһу анһу, Расулыбыз әйтте, саллаллаһу алейһи ва саллям: "Алейкум бис-сидқ." Тотыныгыз бөтен телегездә дә, ниятегездә дә, амәлләрегездә дә, әйткән сүзләрегездә дә, калып гамәлләрегездә дә дөреслекне эзләгез дип әйтә. Ябешегез шуңа дип әйтә. Һәм нәрсә дип әйтә? Шушы әгәр дә шушыны үтәсә дип әйтә, فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ. Менә шушы ул синең менә бу амалың, менә шушы синең амалың, тышкы амалың, калып амалың, әйткән сүзләрең, әгәр дә син менә шушы кайсында Аллаһның ризалыгын теләдең син, кайсында син Расулыбызның юлын теләдең, шуны үтәсәң, ул сине илтә диде. Нәрсә? Үзене за собой тянет что диде? Менә шушы бир ул менә шушы син тәүхидтә булу. Менә шушы син ишрак Аллаһның хакын бозуыннан ераклану. Менә шушы син мутабаада булу, бид'атта булмау. Менә шушы Аллаһның Расулыбызның артына иярү. Менә шушы Аллаһның гыйбадәтендә булу, мәгъсиятендә булмау, аның харамында булмау. Аллаһ безне һәм шулай ук хәерлектә булу, начарлыкта булмау. Һәм менә шушы وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ дип әйтә. Менә шушы һәм шушы гамәләнең, шушы инде менә шушы җиңеллеге ул аның җәннәткә илтә. وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ дип әйтә. Менә шушы юлны тота, менә бу истиқама, менә бу синең дәвамлылыгың, синең менә шушы кат-кат син кайтсаң да, әгәр дә син хаталарга бөтенебез дә дучар. Куллу бану Адама хаттаун. Ва хайру хаттаина тәввабун дип килә. Һәрбер адәм баласы күп хаталар җибәрә. Ләкин инде аларның хәерләре, алар тәүбәгә килгәннәре. Тәүбәгә ашканнары. Һәм инде бу кат-кат менә шушы үзенең юлына кайта. Үзенең менә шушы тәүбәсенә кайта. Ничек Расулыбызга аят төшкәч, ул Мөэминнәр сүрәсенә килә. وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ дигәч, алар бирәләр нәрсә Аллаһ биргән әйберне, һәм инде калпләре белән куркалар. Раббыларына кайтасын белеп куркалар Раббыларыннан дип әйткәч, менә шушы аят төшкәч Мөэминнәр сүрәсендә ул килә. Хаиша радиллаһу анха сорады Расулыбыздан: "Бу кем өчен төште ди? Бу кеше дие аракы эчә, зина кыла, урлый торган мөэмин кешеме?" диде. "Юк" диде. "Сиддикның кызы" диде. "Юк" ди, ул дие намазын укый диде. Уразасын тота диде. Уразасын тота, намазын укый.
гыйбадатын кыла, садакасын бирә, ләкин шуның белән бергә ул курка Аллаһтан дип әйтә. Аңа кайтып, менә шушы гамәлләрен кабул итмәс дип курка. Ул девизы وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ راجعون. أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ في الخيرات. Алар инде менә хәйрлектә, алар ашкыннар дип әйтә. Һәм менә шушы сифат инде һәр вакыт кеше кайтырга тиеш үзенә. Һәм инде менә шушы хәтта يكتب عند الله صديقا. أي Allah karşında, Allah'ın özünde indallahi, Allah subhanahu wa ta'ala'nın rizalığını tiledi bu amel bilen. Rizalığını tiledi. Kalbinden çıktığın amel buldu bu. Kalbinin ameli var mı? İyi var ameli. Iyat bulu, iyalu. Mesela küçükre yaka karab kişinin. Ol iyalsan diye beyti bulmay. Nidir ameller? İşte ol. Nidir ameller küsetanın, yağına iyanın ameli mine şu kalpteki mehabbet kivik. Sin nersendir yaratasın. Nersendir sin nefret uyatasın. Şeyh Allah da nersendir yarata. Nersendir nefret ite. Allah Resulü'nün yolu mine şu sin nersendir yaratu. Nersendir kaldırasın sin. Şunun bilen kililer Resuller. Nesel ibetler kavimlerine. İngiliz sözler nesel ya kavmi ubudullaha ma lakum min ilahun gayruh. Ey ibadet kılı beriz Allah kanana. Ul haklı ilah. Ul haklı ilah. Ma lakum min ilahun gayruh. Ey Allah'tan başka ilahlar yok. Ondan başka ilahlar Allah'ın nefretini uyata. Lakin mena şu tutunuz. Fettekullah ve ati'un dediler Allah. Ey Allah'tan takva bul, Allah'a takva bul. Korkarız Allah'tan. Hem benim artan yeriz dedi Resul. Resulübüz 13 yıl boyu nerse için şakırdı, tevhid'e şakırdı. Ya eyyuhannas, kulu la ilahe illallah, tuflihu dedi. Ey kişiler dedi, ey tegiz Allah'tan başka ilah yok. İbadetka layıklı ilah yok. Tuflihu dedi. Ey umuş hayırlısı dedi. Müşrikler anladılar ma'nane. أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا شيء لشيء عجاب dediler. Bizim ilahi bir ilahi tip aldı mı diye bu acayip eserse diye ettiler. Hem nerse diye bu Allah karşısında indi nasıl pravdivi şey, siddiqan dip yazıla. Nasıl özünün yoluna koyta turgan, Özün mena şuşa tili bilen nerse ite koyta turgan şuşa sözlerge. Uli eyter aldından uli bu sözde fayda var mı iken diye eyte. Uli başta eyter aldından. Niyetinde her vakit kuya kalp niyet ol amel, kalbinin ameli, tilde tugul, ilahi niyet kıldım deyip namaza bası tugul. Til bilen eytu tugul, o kalp ameli. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Ey niyet, nasıl ihlas, sen özünün kalbin bilen, amelin bilen tiliysin sen Allah'ın cennetin, Allah'ın rizalığın, Allah'ın bengilik cennetine, aşkına, ümitlerine, sana rahmetine, şulay korkasın, anın bengilik utundan, senin amellerini ol kabul etmesinden korkasın. Çünkü Rabbimiz Allah ayette innema yetekabbalullahu minel muttaqin diye ayette. İnnema yetekabbalullahu minel muttaqin. Ey o derslikte kabul ete takva ilerinden diye ayette. Biz de takva ileri diye ayetamayız biz. Lakin fela tuzakku enfusahum diye ayette Rabbimiz. Fela tuzakku enfusakum hu a'lemu bimen ittaqa. Ey özünüzü maqtamağız. Lakin kişi indi beyli özünün Rabbasın, özünün kalbin Rabbası bilen beyli. Yaxşı uyda ol Rabbası bilen. O qayta her vakit tövbe kıla. Qayta özünün yoluna. Hem ikincisi indi ve iyyakum vel kezib dibeyte.
Yirak bulunuz diye beyte. Saklanu alığız diye nerseden? Aldavdan diye beyte. Aldavdan diye beyte. فإن الكذب يهدي إلى الفجور. فجور أي من ميل من istiqamadan, من duruyordan senin şitya avuşu. Eğer de kezib elede alda biriyken tili bilen mi, kalbi bilen mi, yeyse min yolunda mı Resulümüz tutkan yoluna ikinci yerden iterken, yürürken ol ana fucurga para. Ey min istiqamadan sırat-ı müstakimden çıkara. Rabbimiz Resulümüz etti, kursattı bir doğru yol sızıksızdı. Ol diye hada sebilullah dedi. Bu Allah'ın yolu dedi. Allah'ın rızalığına iltetiren yol. Bu Resulümüzün yolu. O yağına su yağına sızdı. Hadihi subul dedi. İlle demeger anın üstünde şeytan dedi. Yed'u ileyhi dedi. İnneme şeytan lekum aduvun fettehizuhu aduva dibeyte. Ey dürüstte şeytan o sizge düşman. Ana düşmanı intibalağız. İnneme yed'u hizbehu liyekune min ashabis sa'ir. Ey o şakara özünü partiyasın. Naşışı özü bilen birge utqa atılanı diliyor. Haminde Resulübüz şu şeyinde mena bu doğru sızıp mena şu anlatkaş menalarına nindi ayet okudu ve enne hâzâ sırâti mustakimen fettebi'ûhu dedi. Ey bu dürüst yol. Bu ve enne hâzâ sırâti mustakimen. Ey bu doğru yol dedi. Fettebi'ûhu dedi. Ey haklık bir yol bir ol. Şunun ardına yeriz dedi. Ve la tettebi'us subula feteferraka bikum an sebilih. Ey nasıl subullarga yermegiz dedi. Haklık bir subulul kub. Şuna göre kile ve la ya bani Adem la tettebi'u hutuvati şeytan diye beyte Rabbi Allah. Hutuvati şeytan ey adımlara diye beyte. Hutvatın dipken etme adımından diye etme. Yok hutuvati şeytan. Türlü anın yolları türlü. Lakin Allah'ın rahmeti hak bir. Resulümüzün yolu bir. Sahabelerinin yolu bir. Yeri tutun şuna. Jingil. Cema'a bir. Eğer de sen haklıktayken, eğer de sen şehirde üzerine kaldığınken, tut şunu sen haklıkta, sen cema'a, ehl-i sünnet ve cema'a olasın sen üzerine bulsan da. Lakin sen alır ateş, kaysında buldu Resulümüz, kaysında buldu Resul sahabeler, g'ilim, yemiş bir ateşten g'ilim bilen, hem Nasa diye beytte men aşkışayında hem de şöyle yoğunda bu yehdi ilel fucur ay kezibin dol aldav münafıklarının sıfatı ol. Münafıklarına ve innahum lekezibun diye beytte. Lekezibun Allah men aşkışay yekuluna bi elsinatihim ma leyse fi kulubihim. Ey Allah ayteler sözler bilen kaysıları kalplerinde yok dibeyte. Yukhadi'un Allah'a vellezine amenu dibeyte. Ey yukhadi'un Allah'a. Ey Allah üzerinin amelleri bilen oldular. Allah'ını aldadın dibeyteler. Aldıyımın dibe öyleler. Müminlerini aldıyımın dibe öyleler. Cehenneme kereşek münafıklarına müşriklerine Allah'ın hakkını bozanlarına nesedi beyte Rabbimiz ve liyuazziballahu al-munafiqine vel-munafiqati vel-müşrikine vel-müşrikati zannine billahi zannesu. Allah turunda oyladılar zannesu. Naşar turunda oyladılar. Yazunnuna ennallaha la ya'lemu kethira mimma ta'malun. Ey Allah oyladılar. Allah subhanahu wa ta'ala kub eyberini kurmayıp, kub eyberini işitmeyip, yok Allah subhanahu wa ta'ala Resulü sallallahu aleyhi ve sellem etti. İnna Allah la yanzuru ila amwalikum
إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم dedi. Sizning tashqi qiyofatlaringizga, tashqi ismlaringizga, tashqi sizning mana shu butun bolalardan boshlab, mashinalardan boshlab, uylardan boshlab, mollardan boshlab ularga qaramaydi dedi. Lekin yanzuru ila qulubikum va a'malikum. Sizning amallaringizga ham qalblaringizga qaraydi dedi. Ham endi o'yinda mana shu aldov o'yinda ilta kishini mana shu ko'p onoqlar ishli, xotalar ishli. Ham endi hattoki o'zi o'lay boshlayib, bu mening amalim Allohga yaqin aytadi deb aytadi. Zuyina lahum su'u amalihi fara'ahu hasana. Shayton ularning amalin zinnatli. Ham endi ular o'lay boshlaydi, bular bu amal hasan. Hasan yaxshi amal deb o'lay boshlaydi. Yaqin aytadi men Allohga deb boshlaydi. Bid'at ahlin aytib qarasangiz, bu haqliq tugul, bu yo'lda Rasululloh so'laydi deb aytsang, u yo'q deb aytadi. Bu mening amalim men yaqin aytadi deb aytadi. Yaqin aytadi. Boboylar shulay istadi, men o'sha ishlayim. Manda din bir, teginda din bir deb aytadi. Yo'q. Din inna ad-dina 'inda Alloh al-Islam. Faqat intaha kalam. Inna ad-dina 'inda Alloh al-Islam. Allah qarşısında din, İslam, mana shu bilan Rasululloh biz kelgan islom. Va man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Kimdir kim ikinchi islomni tiladi, qalbi bilanmi, tili bilanmi, amali bilanmi? Falan yuqbala minhu. Qabul etmas bizni oxiratdan. Va huwa fil akhirati min al-khasirin. Hasratlarda ubutik. Ubutik потерпит, ubutik ol. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. إن الله خسرته bu dünyada xasratda. Ular maishatdan kadidi anlarning. Ularning mana shu ular endi mana bu ayta, mana o'qib bitiran bu hadisni, ay mana shu endi adam bolasi فإن الكذب يهدي إلى الفجور. فجور لا يتكبز نشو استقامة طريقا أو شو. وإن الفجور يهدي إلى النار. أي ما شو أو شو كشنا أو إلتا أتقى من الأتقى. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. أي من شو دوام لورا وشتا نشو شيطاني jinlar, shaytoniy adam bolalari mana shu yarata boshlaylar, mana shu odob yo'lan. Mana shu ular qat ishlar shunini. Ham endi ular hattaki ila demayar ular yozilacaklar Alloh qarshısında ular kazzaban. Ham endi shaytonning aning nindi funksiyasi olmash fasad taratu. Adam balasın. Yeyse Müslüman bilen Müslüman karşısında ente sen görəsən Müslüman elində Müslümanını ötürərlər. Şulay fawda yası, fawda. Hem indi şeytanın turunda bir ayetini gana aytam. Ol ayet indi 129 ayet Bakara suresinde innema ya'murukum bis-su'i wal-fahsha وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أي أمر تأذي بيتا سيدة ونشر لكان دي فحيشة لكان دي بيتا حميدة ينظر غناق ولندي ومن الششاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أي الله ننديننا نرسل الله كلمة ده نرسل الله أمريت ماذا نرسل رسل بستقول إذا شنا حلال دي شuna halal bo'lgan Alloh halal etganni harom deb, yeysa harom deganni halal etib, shu endi eng zo'r onoqlardan bular. Ham endi shu yaqin bo'lgan
Ayetini okup item %16 ayet Nahl suresinde ve la taqulu lima tasifu elsinetukumul kezibe hâze halalun ve hâze haramun litefteru alallahi'l kezibe innellezîne yefterûne alallahi'l kezibe la yuflihun meta'un qalil ve lehum azabun alim. Ey aytmagız diye. Qaysı bilen mana sıfat itasının telegezi nerse zinnetleri telegezi aytırga telegi mana şu kezip dibeyte aldağı dibeyte hâze halal ve hâze haram mana halal di mana haram di litefteru alallahi'l kezibe. Ey Allah'ın dinine nasıl kezip nasıl aldağını balqa getirişin Allah'ın dininde, zor dininde, İslam dininde Resulümüz kilmani birine Resulümüz kilde deyip anasın ayta innellezine yeftaruna alel kezibe alallahi'l kezibe la yuflihun deyip ey dürüstlükten nasıl Allah'a bergenler alar bir kaşanda oңşa erişmesler deyipler meta'un qalil ey mana şu dünyada alar eğer de sen bu görsen de hareket etkenlerini görsen de alar meta'un qalil alar baruda bu dünyada sikuta göresin ulskori poyuz deyipler kafirden sorasında mümin sorasında Allah abilerden sorasan ulskori poyuz meta'un qalil deyipler ey пользование краткое пользование короткое пользование متاع قليل ولهم عذاب أليم أغرقا منقلك جهنم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك